moj kanal. Danas imamo specijalnog gosta i specijalan recept. Sa nama je danas Jelena, diplomirani nutricionista, koja će nam danas malo više reći o bezglutenskoj ishrani. Kao nutricionista, osim ishranom zdravih i gojaznih ljudi, bavim se izradom planova ishrane i dijeta za osobe obolele od određenih bolesti. Jedna od njih je i celijakija. Ono što ljudi najčešće mešaju jeste sama celijakija i intolerancija na gluten. Osobe koje su intolerantne na gluten, nakon unosa takvih namirnica najčešće će osjetiti probavne tegobe. Oboleli od celijakije ne smeju ovakve namirnice unositi čak ni u tragovima. Njihova creva nisu u mogućnosti da ih vare, već im one izazivaju inflamatornu reakciju. Problem kod ovakvog vida ishrane je u tome što se mogu koristiti samo 4 vrste brašna, odnosno samo 4 žitarice. Od toga je jako teško izvodljivo napraviti nama poznate ukuse i poznate jela na koje smo navikli. Bojan je pripremio recept za pitu krompirušu koju mogu jesti svi, osobe obolele od celijakije, oni intolerantni na gluten, kao i svi drugi kojima se ovaj recept svidi. Za fil ćemo očistiti i sitno isjeckati 2 glavice crvenog luka. U tiganju na maslinovom ulju propržiti luk. Četiri veća krompira, oko 600 g, oguliti i narendati na krupniju stranu rendeta. Dodati u tiganj sa lukom i pržiti dok ne omekša. Posoliti i pobiberiti, kada je gotovo pustiti da se ohladi. Za kore nam je potrebno 400 g univerzalnog bezglutenskog brašna. Četiri kašike maslinovog ulja. Posoliti. 550 ml mlake vode. Malo limunovog soka. Sve lepo umutiti da dobijemo željenu konzistenciju. Na vrući tiganj za palačinke četkicom nanositi tanak sloj smesi. Kratko pecite da kore ne bi postale tvrde. Palačinke ređati jednu pored druge, tako da izgledaju kao kore za pitu. Na kore ređati prohlađenu smesu sa krompirom. Saviti krajevi i urolati pitu. Zatim pitu ređati na nauljeni pleh u krug.
ređati dok se sve ne popuni pleh. U šolju pomešati ulje, vodu i pola kašičice praška za pecivo. Zatim premazati krompirušu. Peći u zagrejanoj reri na 200 stepeni oko 45 minuta do sat vremena. Pogledajte ovu prelepu krompirušu, zaista vredi truda. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.